Se va de vos non bebia. Sete. Vale? Que pasou? Que se moveu un pouco. Moveus un pouco. Cantas veces que poñan para que se movera? Sete. O sea, cantas máis que había? Unha máis. Mentras vos foi ben con número, que pasou? Porque hace más fuerte en el caso. Con la forma de las ceras. Sí, no. No, porque las ceras serían como ruedas. Las ceras son redondas. Al final se va a cortar. Ahora está se deformando un pouco porque está entrando aí logo.